Pogledajte samo našeg predsjednika. Pre 10-ak dana susreo se i sa ruskim predsjednikom i sa kineskim predsjednikom, gospodinom Xi Jinpingom, sa Vladimirom Putinom. Evo ga juče sa japanskim carem, sa japanskim premijerom. Mark Rubio ga je zvao kako bi se upravo naredne nedelje u Njujorku sreli da porazgovaramo i da vidimo, da nađemo rešenje za ove tarife koje američka administracija podiže ka svim zemljama sveta. Dakle, zar vam to nije dovoljno da vidite koliko je se Srbija promenila, koliko je naš predsjednik poštovan, koliko na pravi način vodi politiku koja je usmerena ka dobrobiti građana Srbije, a to je prevashodno mir i stabilnost i da mi budemo i suvereni i samostalni i nezavisni, ali s druge strane da držimo odnos sa svim zemljama sveta i to mi je najbolji odgovor za ove mrzitelje i blokadere koji kažu da smo izolovani, da je on izolovan, da je Srbija izolovana. Pa nemojte, molim vas, ako se viđe sa svim svetskim liderima, ako ga Mark Rubio zove na sastanak, ako sledeće nedelje ide u Njujork, a bio je i u Rusiji, i u Japanu i gde već nije, to vam je najbolji odgovor koliko su oni izgubljeni u svemu tome, koliko nisu svesni realnosti, a koliko s druge strane naš predsjednik vodi odgovornu politiku.